Kampine zatandikira mu magombora nkampu muderya akihura na town council nimwe twashanga besimbiraho bingi barukushaba government okubahereza amani omirimo y'obuhingi n'obulisa ngo mulingo gumwe omubyentunguka munsigo zino mulimu ensigo za kasoli ezo tuzenga tubiraba ebijanjalo emwanyi zikabeji ente embuzi enkoko n'ebirala bino government yateekawo twina department ya operation wealth creation nga bagabe ebintu ebyenjawulo mu bantu baffe okubayambako okubaako bye beetandikirawo. Ezindi shongeza agambwaho harimu ebyamagara amaizi amashanyarazi n'obwegesi. Kunywawo buli musotane kunywawo nose nawo noja n'oganywa n'ofundisa emmere tomanya obulwadde bututta buvaawa. Tulina kuraba nti tufuna amazzi amayonjo. Amasanyalaze tulina kuraba nti buli kasonda kafuna amasanyalaze. Kitenderwa kyanje n'okulwanisa oburofa kureba twabanya ababya politics ninga by'obutegeki esimu zone ezibende zija omwana agentaga mwana wanje yarwara omwana natanaka so tubere tutinde munonga ngo habasa no kuzukaho ekirwaire kya korera. Baitu wine bendera ya NRM habwa district age Dr. Dorine Birungi nagira ngo rwangisiriza neija kureta impinduka. Baba rukwende ntebe y'obwa parliament mu Ryantonde nibahika abantu mwenda. Omugandi makuru okurwo mu Bushenyi ehuru yo kuronda karuruko bwa member bwa parliament erizoba yatandikana ndigito kandi honorable Anet Katsime Mugisha yatandikira mu Kizo. Kizoba nabanya kitagata tundero mungaro okukunda tena mukana y'umutora yeto nitwisha okusupportinga ebyamizano nitwisha okugezaho okureba ngo ruguto rwambarara ishema Bushenyi shaka rwakorwa. Anet Katsime Mugisha nashaba abanyabushenyi okushagikana President Museveni ahabwe entunguka y'ihanga. Ndisande William na Onesimus Ndianabo ahabwa TV West.